Gikundi kiria kithetwo wira wa gutongora kuthomithia muingi ripoti ya BBI thiini wa kaunti ya Embu nikiuritie ateti gwithema na kuvenia muingi iguru riria ripoti ino. Matongoretwe ni mwikariri wao Gervasio Nyombe Ekothe maugite nitemire atongoria onthe kunyitanira kuthomithia muingi uma wa ripoti ya BBI matekuvuthira njira cia wara niguo kurigiriria muingi kumenya maria mari thiini wayo. Ankorwa document ino ya BBI kana kibuku giki kia BBI tigikinyiru macinani ri kithio ene te andu athomu wana mangiruta to document o ene makathi magatwarira andu mathome nigethwa na tukithie gutua cira akorwo referendum ni gukorwo riku na tututigetie ni gukorwo iku tugitua cira indi referendum tugatua cira andu wetu makimenyaga atiri turatua cira uvoro turamenya thina ya BBI thiini wa Embu ni imwe ati andu aria mathurirwe na nio magire gukorwo mai guturitho na kanyua karia mathuranire ni ati andu acio ni mathithaga andu aria mathurire maundu maria marakora makithie na mbere thiini wa Embu. Mathiete na mbere kuria atongoria a ndini kuthurimaga atongoria aria mararia ndeto cia BBI makanithari na nyamba ciingi cia ivoero. Kahinda rwa kau kiama kia athuri a ruriri rwa Embu nikio Nyangi Ndiriri nikiugite kuvitukira ripoti ino urumwe no kuonekana bururi-ri. Atongoria etu a kindini ni ati mwe ni mwagire riria andu ateti mauka thiini wa micomanio yenyu kana mauka kanithari riria makuga BBI mbukutenenganire mwina rutha kumauragia tondu wo nao mai na cio mararega kurengera andu nikimethomere tue turagwa tukiama kia Nyangi Ndiriri ni turaunga mukono maundu mau monthe na turenda Kenya ikorwo ina thayo angikorwo ni BBI ingituma thakame tigetike rucio to tutice rucio ni mwana wakwa gakua kana ni wao turauga tumiunge mukono nigetha mbara ithire thiini wa Kenya. No ana kuri noguo amwe a ekari a kaunti ya Embu ni mareganite na mendekithia ma ripoti ino guku makiuga mathina maria marerikana ni mekuthirwo ni BBI no amathirwo ni gatiba ya mwaka wa 2010 kuvitukira utongoria wina utheri na kivoto. Kwina kaundu andu marageria kuvenwa na kosana kaithiini wa BBI ati mbeca ni kuongererwa kuma kwi 15% to 35%. But atiko area 202 area vesanite you get actually at least ndiugite ati mbeca icio no aikorwo itikaongererwa ikinyanginya to 50%. Na koguo tutira require BBI nikentha mbeca ciongererwe thiini wa county. No no amenda nginya Uhuru Kemwene yuri atiriri riria niravecanaga 15% niratigagwa na 85%. Nyomba iria nerete ya Kenya ni ngaka nyomba 500,000 ndi mwakua nai ino iya Embu tuisi anga ni pieces 100 anatenginyu muico itwekane cioswa natigirwa 65% vesanite 35% ni ngavota gwaka SGR ira ndarikitie ni ngavota gwaka nyomba icio ni ngavota kuongerera arimu misara ni maundu maria mothe mai national government kwa magukwama. Governors waya no marauga andu ma support BBI eno 15% maretie tarakinya thiini ya 2010 constitution na tara implementwa mareciria eno 35 marauga ika implementwa atia. Thiini wa ripoti ino kaunti ya Embu ni gukorwa ikigunika na gicigo kimwe makiria kia ombunge kuma kuri iria 70 ciandikithitwe ripoti ino ya BBI. Vanduri Vainoro TV kuma kaunti ya Embu mbete kwa Peter Mungai.